IFM News. Lokal. Idol John, go ahead. Maragsakan ni Lawag City Mayor Lawag City Vice Mayor Carlos Parinas iti manamnaman nga awanan makolektar nga entrance fee iti Marcos Stadium. Impalgak na ti ragsak na iti nagbalin nga anunsyo kina plano ni Gobernador Matthew Marcos Manotok. Tapat siya na napanunot na dayto kas may summit iso ng sports enthusiast. Imbatad na dakila tulong dayto kadagiti lawagan nyo numan pa iti mununan anila o na ti resolusyon wenno kinid daw iti biyang sangguniang panglungsod ket oray kumadagiti laeng estudyante ti mailibre ti entrance sa sina kasi man ti paseti na panagsarita. Announcement ni Governor maragsakan dito no mo trivia nga po at Oremet iso na may sa sunang sports enthusiastic niya po Manotok, bas basketball kinanayon ni Suna, iso more on sportsmen ti ikwakwan na, iso dito kayat na nga ikanmet ti libreng aldaw, ti free entrance siya, takil nga ba nag-DJ ti lawagan nyo sila po, iso maraksakan na ka-DJ ibaga na po. Kasi ka-DJ nagpalit nga effect mo, hindi ang panagkitawid sa ginawa sa ako panagpasayot sila sa resolution. Actually, kada kami ito po, ito resolution tayo ito Ilawag City, request tayo para dito estudyante at no malpaskwela da, imbes nga agtatambay da di sapsabali, mabalinda nga more iti stadium da nga agtambay nga sports di kwenta. So, same purpose met kidya po, yung DJ inarapin niya po Gobernador, nabimbintas pa kidya sa open to all sa timbagan, hanggang students lang. So, DJ si pang-obserbara tayo tumeta po no anamet ti ipatong palda ken padlaw tayo tumeta po ti impact na no kas pagarigan na adan po aramitan da nga kasi nga schedule lang po. Kumana sa bulan sa lunes palalagyan. Na po sa DJ Rabin Marcos Stadium, awan pa nakabagi ti Lawag City dahil pati provincial capital DJ panlalawigan isu-isu da tagraramit ti ordinance para kasi diya po. Datay lang iti Lawaga po DJ pag-get si Lawag City lang di mabaliming arapidan di ordinance po. Gusto. Before to yun lang I-observe lang nga po at baka may impact DJ at the scheduling na dilibre nga mapanijay baka hanga masapul nga i-purporsigis di delibre di students and po tada may impandang schedule and so observe rin na ipay lang nga po narigat po nga ipang pangruna no dakpe makita ti impact na ken ito ubing no nabit mapunada at baka may delibre nga schedule lakit Wednesday kada weekdays net. So, nung at weekend, baka maraktakan di day kaadwan at mapandamit iday at no at trabaho kin at eskwela, narigat damit nga mapanide ti libre nga aldawa mo. Ti paset ti panagsarita ni Vice Mayor Rhea Carlos Parinas. Okay, no comment on that. Good job. And at the same time, at least palubusan digiti agtutubo ng nangruna digiti link with their sports activities. Go ahead, Idol John. Lamag iti syudad ti Lawag, Kadwar 99.5 Lawag, Idol John. 15